охирҳои моҳи май агар дар водии Кӯлоб ҳосили картошка ҷамъоварӣ гардад, дар деҳаи Шурообод маркази ноҳияи ба номи Шамсиддин Шоҳин вобаста ба иқлими Кӯҳистон ин шабу рӯз деҳқонон саргарми шинонидани картошка мебошанд. аз ҷони хоҷагӣ деҳқони Себдара дар ин мавсим дар майдони 1 гектар замин кишти ин маҳсулотро ба роҳ монданд. имсол тасмим гирифтам ки дар масоҳати 1 гектар замин картошкаро ба роҳ монам. با همراه متخصصان اگرونوم‌ها یکجا شده که کارتوشکا برام مونده شده مصلحت کردن برام مونده شده نیت داریم که ان شاء الله معنا حاصل دلخواه به دست بیاریم سال یکم که ما این کشتی رو برام مونده شده. дар кишти картошка хоҷагидорон тибқи қоидаҳои пешниҳод намудаи мутахассисон амал менамоянд. техникаи соҳавӣ меҳнати дастиро иваз намуда барои кишт заминро омода сохтааст. тухми хушсифатро ки яке аз омилҳои фаровонии ҳосил мебошад, барои хоҷагидорон роҳбарияти ҷамъияти деҳоти Шурообод таъмин кардааст. имсол дар ҷамъияти деҳоти Шурообод бояд 21 гектар замин картошка кишт карда шавад ва хеле кишмо бинесем мо имсол тавонистем برای کشاورزان جماعت از وزارت کشاورزی جمهوری ترکستان و مقدار 30 تن تخمی الکی دسترس کردیم و چقدر که دیدید امروز کشتی کارتوشکا در خود جماعت ادامه دارد و تا امروز در میدان 12 گکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شده است. مقصد داریم که تا آخر ماه پورا کشتکاری در حدود جماعت به انجام رسونیم. ин замин солҳои зиёд майдони кишти зироатҳо буд. кишти картошка соли аввал ба роҳ монда шудааст. сокинон мегӯянд ки замин ва иқлими Шурообод барои парвариши картошка мусоид мебошад. ҳамин дашти фарохе ки имрӯз мебинемш ҳамира дар тарихан терай мегуфтанд. яъне мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ терай даштест ки дар он ҷо ғаллаи хуб мехезад, шорвои хуб мехезад. خلاصه تمام محصولات های کشاورزی در اینجا خیلی خوب میرویند. برای همین بیهوده انتخاب نکرده است همین مردی که امروز در همینجا کارتوشکا پروری میکنه و کارتوشکا میشیناند. در حقیقت مکانی است که کارتوشکای خیلی خوب، خیلی با صفت و خیلی با لذت هم میرویند. مردم اگه تاریخا نشانه بگیریم مردم همین سالهای آخر وقتی که اساتید رسول وحدت ملی پیشوای ملت درباره همین کارتوشکا نام دوم نامیدن در کشورمان مردم توجه خیلی زیاد ظاهر کرد به این چیز و در هر یک خاندان در یک حولی در یک حق که با استاد لوق در هر یک حیاته مردم کارتوشکا میکارند و ما میبینیم که حاصلش هم خیلی بلند است و حاصلی خوب میرود و میتواند همین خاک و زمین همین تیره همین از هر گونه کسل هایی که دوسته به همین کارتوشکا میرسد همین را امین نگاه داشته تواند. дар Шуробод имсол майдони кишти картошка васеъ гардид. дар баробари аҳолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ дар қитъаҳои заминҳои назди ҳавлигӣ ташкилоту муассисаҳо ҳам картошка кишт намуданд. роҳбарияти муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳо дар ин ноҳия бо тавсияи роҳбарияти ҷамъияти деҳот ин замини солҳо бекорхӯбидаро ки дар тавозуни ин идора қарор дорад коркар намуда картошка кишт намудааст. чихе ки роҳбари давлат мегӯяд картошка нони диюми халқи тоҷик аст. имрӯз мо ҳар як замини муассисаро самаронок истифода бурда дар муассиса хоҷагии расон дорем. дар майдони умумӣ 60 сотиқ замин кишти картошка корида истодаем. айни ҳол чихе ки шумо мебинед дар худи замини назди ҳавлигии муассиса кишти картошка рафта истодааст. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин тухми картошка ба муассиса ворид карда шудааст. ҳамасола дар майдони умумӣ 20 сотиқ замин кишт мекардем. имсол иқдом гирифтем ки дар майдони умумӣ 60 сотиқ замин кишти картошка ба анҷом расонем. дар хоҷагии деҳқони Себдара барои ба даст овардани ҳосили баланд ҳамаи имкониятҳо мавҷуд мебошад. барои обёрии замин обро ҳам таъмин намуда мақсад доранд ки бо усули қатрагӣ онро сарфакорона истифода намоянд. гузориши хоҷа назриев худои назар зуҳуров аз ноҳияи ба номи Шамсиддин Шоҳин барои барномаи иттилоотии Навид.